Zihan mau kemana? Oh, Zihan mau main-main kemana nih? Oh, mana tuh? Rainbow Alamanda. Beli tiket dulu teman-teman, beli tiket dulu. Tiketnya 20.000 satu orang. Ada free mainan trampolin, Lego, mainan pasir, rumah fiber, ayunan, kuda-kuda, sepeda manual, go-kart, manual sama suling gazebo. Weh, tuh. Let's go, kita beli tiket dulu. Let's go, kita masuk. 1, 2, 3, 4. Ini Bu. Apa? Wow. Sendalnya pakai. Oh iya, Musa mau main situ ya, main. Habibi. Ini dulu, sini. Sendalnya dapat sini. Oh, ada apa tuh, Dek? Oh, ada dinosaurus. Dinosaurus. Sini tuh. Oh, ada T-Rex. Ada apa nih? Coba, wah, ada T-Rex. Pak, sini dulu. Let's go, kita cari yang lain lagi teman-teman. Sini Musa. Kotor tuh deh, basah. Wah, ada mainan guling air. Boleh itu, oh serem. Musab nggak boleh naik, nanti Musab kecebur. Let's go, kita cari mainan yang lainnya aja teman-teman. Wah, banyak mainan. Oh, mau naik peluncuran. Ayo naik, Zihan. Zihan bawa ondel-ondel. Sana, Dedek. Sana. Ayo, Dek, terus. Ayo, berani nggak, Zihan? Berani nggak? Berani nggak? Ayo. Puas dong. Oke teman-teman, udah naik beca. Didorong sama Musab. Ayo Musab. Terus, Bang, beca Bang. Wah, mainan lagi main trampolin. Bang, beca Bang. Terus. Wah, Musab seneng banget. Musab seneng banget main. Oh ya udah ikut main ya. Oke, Musab. Oh. Wah, bos. Wah, coba nyalain dinosaurusnya Mas Zihan. Ayo Maja nyalain. Oh, bunyi ya. Wah, dinosaurusnya bunyi teman-teman. Nyalainnya masa ditendang-tendang, nggak boleh.